Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Ngasi ki video se the Imphal ki city convention konong mamangda 2 days electric vehicle ki awareness program ama kam workshop aina koi program ka sel lebo adu ki ngasi EV Manipur da lebo koi EV ki keno sing ja gari sing gi ayam loi sida puthoga mak yo show to wi keno tai de ko sina EV Nexon gini ko sina Tata ge electric vehicle adagi somdana komaki gini silai booking open ga thala adu sigi myam habit usar ke duga magi details sing du soi phajana cover ta usar ke ko sigi company sina Rayan e-motors and hai ko aduga somdana mo green is e-vehicle and swainam le sidana mo kai auto resource yaure ari massage yaure adigi kai electric cycle bicycle zu yaure ko aduga somdana mo kai green vela motors and ama zu le sidam adu mathang yeng che Dida moi putoi ba dida so dori ba gari sing matang kai matang haijarake ado somdana mo wang e service kyo male ado yeng se ado matang yeng minar se ado mayam subscribe tau da bai sinau sing yaur gadi subscribe sungsai soi na toksan yauro sumba gari ga mari le na content ngak tanam pura ga laksa bane ado bell icon su hit tau bi ko adi anoba upload tor ko video da miss hoidana ba an da koi sigi koi Mahindra ki side ki hai bata rahe Mahindra side ki electric ki vehicle ki matang da koi ki brother na marik chumba wa hong kara sigi matang da details kitang habi nabagi tanja laujari hai bata rahe ado brother ki hama ming hapetang habiram ya I say Rameswar Tingbajan. Okay ado sachen one lesa okay ado masi mayam da sum habet sigi basic details ingo kai no kamai ta uno magi range na kya no price na kya no adagi masi lai bida kai sange de loan chu apply to ya bra da lai da basic mayam do ai matham mayam da mathang khangna na bagi tanja do lojage ado aham da gari si magi price sem tang han habiyo Hamada bro magi kogi Mahindra Trio se price se on road price 3,38,000 days my later price aduga masi magi range se mana piba range se kyam coin pi ge habida dum tang mase full time hong tang charge tawgi matam da 130 km chatkani bako 130 km chatkani aduga magi charging time sina 3 hours 50 minutes hoigani bako ado masi koigi makal variant haidi khaidok pra ma se si variant je kya makal kya lege dum tang kogi trio gi kogi variant se ma je khasina e auto hai bane bako mana trio na malai aduga trio yari na masa ma gale di bako mana e rickshaw na ko maina makal ani thong le mai le aduga magi price ti kena bra variant jule price kena yama masa kogi e rickshaw na 2,35,000 ong le bako sina mu 3,38,000 ko on price mai le okay ado habetang magi features sing habetang khat tapi bia dra kogi ahan da basic oina hajar ge kogi Mahindra koi trio se maje battery se lithium ion battery na koi salai ja bane kogi battery se company na piu da magi lifespan je 5 years pi je bako adu bu kogi 3 years samade koi warranty le jai 3 years da battery no hai to khat ta koi nam sin jaga ne bako in jaga ne bako al mai le re du ga magi mileage set kai no hai tare ko full time ong tang charge tawgi matam da 130 km in chacha gane bako ad maina lei ado magi manungi features ju hapetang khara adang utpi biya gadra yani manung sang ga adum yenga siko kakala ai kakala yarim ka kahar pi asi mamang di yaw ba magi features jing ja koi se ahan da koi gari se dum so se dum start dum tawirane bako mana display se ngang thage di maji start dum tawre bako sida da koi usari base 1
115 kilometers tha jari ba se ma ge set pa yari hai 115 kilometers ko set pa yari ba ko ma ge battery ge indicator le sare do makha ge sina ko 17 kilometers ko thau khre ne hai ri ne ba ko ma ge series na dum ko ge speedometer hai speedometer ma ge 55 speed chen ga ne ba ko kya 55 ma ge top speed che mane okay yang nan set pa yari ado si gi sina ma ge black brake fluid mane hoi ma ge oil ge dam brake okay gari se ko sida adum asmana nutrient da lai ga dum gari se nutrient layer ne ba ko gari se salhan ge mamang da salhan ge hai tar ne dum f sana bi ga dum gari se chat pa dum ya ne ba ko aduga maning han ba gi na se dum reverse sa sa gi ko lai jai aduga magi mo ko mode ani thok na lai jai sina economy mode ko dum tap na dum speed se dum 35 40 da tap na thau gi ne ba ko sina ko na booster mode dum thau ga dum 55 ko gi kai ko magi to thok speed to dan power line thau gi hai power line thau gi mai na okay ado magi battery sina kara wai da hap ina ma battery se mai na maning da asigi sit ki makha sa hap ne sigi makha sa hap ba sit ki makha da battery je hap sa bane okay ado sigi maning gi magi sit ke capacity je ahum moi dera na si adum ahum pi bane ya ahum adum pham ya ne ba ya ne ahum si leg room ga ji amang kai ne lai dum to ro kai ne dum khong adum ko ai sang adum yam pham da yam sin mai do oi do man de ko comfortable loina dum pham adum ya okay ado maning da kai pot sai gum ba hap to hap sin gi maning da di yamna space yamna luggage gum bagi di yaudre ado ko ni maning sa magi spare tire ga ko gi magi tool box ko adugi khata di oi ko okay luggage ka gi space to di lai che aduga koi gi koi gi paisa di koi gi khudakta leiba ngam da bagi khudong sa da dum mayam leibani na koi gi loan gi khudang da su louba ya bagi khudong sa tu lei ga tra lei ga ni akoi gi loan da dum phadi cash da to to ngam dra ga su ko magi down payment na kya no habet koi se kano da Manipur Rural Bank na dum anam ba to bank so to ko loi tau gi tau se ba ko direct se dum tau e adu Manipur Rural Bank ta dum tau se ba ko When you go in the pizza, you may have said, Manipur near Wallachs, Mayam down payment Hambiraga, documents some the video, when other driving license, do them put Sarada, parental Magahitaraka, Tabak Dr. So Norman, some people of among them, guarantee my logo in Yam. I am no idea. Mahindra gi koi EV gi koi auto gi matang da koi brother na mai sumo phum tham bigre ado mathang gi amuk yengmina se ado hojik koi gi mathang da la ka sina koi gi wang e service sana electric gi koi gi scooter sing angi so to ga le se sigi matang full stand to brave la full stand tham bra ba se na ka padum ya ko kenam ta hang jage ya starling koi gi sida laiba gari sigi matang da habit yam da kitang samlapa details kitang habi biya ya akoi gi stall se si wangi services ko mafam na malom bazar da laiba ado akoi gi sina e scooter electric ngak ne ba haibadi battery na cha battery gi gari ngata ne charge toro ga chen de ba makhal gudi yam laire se sida machu sigi white siga sigi ama macha siga di registration insurance yaudre bike ko mada di lai ta bike ko mada hauju bugi oina di pothorak ri hai tare adubu future da di pothorak na badi akoi ju sem sajari adu moi gum sina kilometer se 70 to 80 hai ni ko registration insurance yaura loin ma hum ja si siga ama siga cd kilometer full charge ta 160 kilometer more chapadung ko na re 160 ne ba speed sina 70 aba charge ta gi timing do charge to gi timing sina ne 3 to 4 hours sang gani adubu sarna kilometer 50 muktang thaudong na rogadi hairiba timing se changoi ba 1 hour muktang da full charge to tum yare full charge moina registration insurance yara ni sigi gari sida happy ba battery sina lithium phosphate ne ba LFP lithium ferrophosphate battery sina sida lai jare koi gi aduga adu mayam na kanam ta marak tan hang jauge koi gi mayam na koi gi gari smaina koi gi electric ki gari singe lai ba kanda koi gi mayam da kwai digi mi binary se koi gi battery gi matang je battery gi matang ne ba mane nuai to ba me hek lai ba ko adu sigi matang kyam kamaina hai ga dum tang akoi gi wangi service ki oina di akoi gi oiba main kaino da di akoi gi isa gi battery ju sajare aduna warranty gumba loi gi ba natraga battery phang da ba kangbu su lai dena gari lesa lor ga battery phang re khotre na hai ba sing da akoi ni isa na sajare battery je aduna customer gi apam ba da
हाइदी आई किलोमीटर क्या पामिनो स्पीड क्या पामिनो हाबदो अदुगी मतुंगिना बैटरी से लोइमा अवेलेबल सो ओइरेबा अदुगा रेंज एंजाइटी ख्वाइ मरुइना बैटरी गाड़ी थौबा कस्टमर ना हाइदी आइजे थौरिङै द बैटरी लोइ थोखिद्रा गाइनागा हाइबसु लैबा अदुबु गाड़ी मखल मखल सिंसिगी मागी पिरिबा किलोमीटर लैरिबा समना हारबदा सी गाड़ी सिना 60 किलोमीटर 160 किलोमीटर पीरे 160 किलोमीटर पीबसिदा 200,000 लोडी मसाना दुम लेखिबा तामने सिटी बैटरी गाड़ी खतगी नतेबा पेट्रोल गी सुनेबा लिटर अमना किलोमीटर पीबाना सु लेरमगनिबा अदैदे हेना थौरगनि मसाना अदुगुमसु ले अदैदा अखोइगिदी हौजिकी होइना अखोइगी चार्जिंग यूनिट अखोइगी सु पुथोकचरएगे प्लस स्वापिंग सु लाक्तोरेबा अखोइगी स्वापिंग सिना कै कानागे सिदा आइना कक्सिंग बुक थौरेबा कक्सिंग दे इफान हलकपददी आइसे बैटरी से लोइगिदोरेबा अदुदि कक्सिंग गी एरिया सिदा सिगी हांगागा बैटरी आइगी यावदबदुगा आयावदुगा स्वाप तौथोकनबगी वानिदा अदुरगदी आई इम्फाल हलमतमदा अदुगी एंजाइटी दुमदि लैरोइबा बैटरी गाड़ी थौरिबा ओनर सिंगदा हायरगदी aduna khoisu mayam upgrade amma tawjare sengna har matam da model gi yam lai sigi magi price ha bitang habi biya ga price sina belling gi model gi maming na kriti kawe sina belling gi anoba launch tawba belief na magi battery mai chak tabi 100% guarantee si sina GT Force ki model ne ba GT Force ki GT1 plus kawe price ne kya kamai price sina man 92,000 mulai adu koi ke lowest starting is 78,000 dagi di hawe adu bunga sigi oina di akoina display ong katang pujare gari gi di makhal tarat gi above the lai Vespa man ba lai kitang pick pa chokot pa imung monong loi mak halama na thauba yaraba medium gi loi mak lai ba du gi min details ki oina okay sigi ani sina price kya kya oidina sigi se sigi sina registration insurance jar matung da 1,33,000 sigi sina registration changani ba I this my speed the 72 volt 43 ah ne ba aduna my speed kai ka yang apani registration chang sigi sina price mathang sina price kya sigi se sina 82,000 mali registration kai ka gam changaroi city ride ki ne ba isam sam na harabada aduna cycle gumba ne habani da isam sam na harabada aduna ado registration insurance registration license sang de but insurance is compulsory ne okay yeah yam nuai jare screen doina cannot my contacting do hoi yeah hapiro hoi yam nuai jare 6 kilometers are 60 to 70 yeah sigi koigi contact details wise screen da madam di registration insurance out da bani na my contact to bi ya lai mathang da koigi Rian Group E Motors haina sigi sida laga muk sigi gari sigi matang da details koigi sar da gi khangminar sigo ado sir sigi matang da hapetang yam da kitang details so share to gi yes thank you I ahan badai sagi introduce to jege I ming Zaki Masud I see Rian Group ki proprietor oina leijabani I koigi address Mantri Pukri near IT Park hek thangana leibadu dai koigi showroom leijare ada ikoi sejik mainly Manipur da ikoi na tawjari basi e-rickshaw amati e-auto plus two wheelers ikoi adu deal tawjabani do mainly ikoi made in India products to ina focus tawjai ikoi amna ikoi India da hojik laiba electric vehicles sing simaru oina China da gi lakpa aduga India gi brand sijinaraga yon mana nambu oibasi ikoi suhana yam ngallingai da thengna jarami adu hojik ikoi na India da 100% made in India gi product oina labor company hairaga de koi e-auto model da inong nong na thok kai koi gi RCJ Ludhiana da labor company ne hairiba koi gi e-auto model sina hairiba model sida koi gi version ani thok na sijina jai amana koi gi lithium battery and the lead acid battery based awama koi gi lithium battery sijina raga na koi na lithium battery da so lithium phosphate haiba lithium ferrophosphate hai hairiba lithium ferrophosphate sijina raga na koi na sahi ahum gi guarantee pi gani aduga lithium ion battery ki mahutta ekoi ki lead acid battery oina sijin ragana sahi amma makhai na thagana sahi ani ki guarantee pi gani warranty na tego ma'am da aina appeal tawjaning wasi ekoi na pi jerba battery ki se guarantee ni ekoi ki technical oiba defect lakpa matamda company na spot adum sillaga customer adum awab lehenjeroi aduga life span na battery se lithium phosphate ki oina sahi taruk ni aduga lead acid ki na minimum sahi ahum de maksad kani aduga another model amana somda leire ekoi ki sina e-rickshaw model ne sina koi traditional rickshaw model dagi ekoi engine ban ba ko adu sina engine gi mahota motor na sijin raga sida su lithium option lai aduga
lead acid battery mainly masidadi lead acid battery na number chatle aduga sigi sina ekoi gi sisu 100% India made ni aduga ekoi gi showroom gi oina hojik two wheelers ekoi ngasi silibi event singa mari leina na numit asida ekoi gi stock leitabna marmorga display tawjadre aduga ekoi gi oina brand si okaya electric vehicle saina ekoi gi 100% made in India ni sidasu high speed and low speed version ahum thokna leigani adu ekoi ekoi na showroom da mok phangjar asigi my price ani simtang price sigi sina ekoi na ngasai na haje ki ba lead acid battery to the so makhal myamam lei hai badi makhal si ampere ma se mileage amaktang charge tawna kyam ko ni satke dagi hai ado ekoi sida maximum da ekoi customer sing sigi requirement se kaino ahing da numirang da charge taw salamaga whole day se sina ba ya ba pam gi da mag ekoi na mileage yamna satpa pamba dagi ekoi na hoji company gi ekoi na sijina si Eastman battery sijinai Eastman battery sida 150 Ah ki lai sina mileage se full charge taw matamda 150 plus adum salani ado afaba lambi da adagi passenger mari khak to nga thawragadi amuk hena satkani 150 plus adumak satkani aduga magi charging time na 7 to 8 hours lakani aduga magi price 150 hapa matamda 1,71,000 aikoi laani aduga sidasu aikoina lithium phosphate 100Ah hapagadi 2,45,000 adumana lakani adu common na sida lithium mayamna pamna de sidadi mayamna lithium hena pamnai aduga sidana aikoina lithium ferrophosphate battery 100Ah hapadaragadi 2,75,000 lakani aduga lead acid battery 150Ah hapagana 2,05,000 lakani aduga sigisu mileage 150 plus adumak phangani aduga lithium ferrophosphate na charging time se ekoigi 3 to 3.5 hours away adu khaki khena ban thank you sir aduga sigi magi sigi showroom zik mantri phida lai dugi magi contact details so screen dum hapsar magi ba sida lai re mathang da lakado je koi EV Nexon EV adagi Tigor EV ga lai ko da sin Nexon EV gi ai hana hajarake adama asigi keno Nexon EV se koi gi makal ani da lai ko prime hai bam ga max hai bam ga ko sigi jisina keno ne prime ne ado max hai jina sidagi mo magi mileage hela ka do ni ko battery capacity hela ka do ni adi mangon da hela ka do je ado price khare me hela ni na sa ado ma si ayamba feature di top model la phangba sing da ayamba lo yaw re ko adagi roof so kai angau ne 12 ton lai ja ado max di dark edition so dum phange ado magi EV gi magi beijing je jem tha re leda magi side khoi gi side ta smaina ma sat li ja si EV gi magi khoi na symbol ni ko signature ni ko ado magi try arrow gi design sida yaw ri ko si color si ma di ba yaw ne EV de ko ado som side ta hare magi smaina EV na ale ado magi keno se keno haidi magi price se 16 to prime dana 16 to 17 18 smaina lai on road to ko aduga muk max tuna koi 17 de horaga 19 bogi sangda smaina magi marak sida dum phangi ko magi re keno price se ade maning de smaina EV ne dum smaina tha ni ko ado hojik Tata company ki site gi haiba tare hojik paw da koi EV da puthoi se Tata company puthoi se hojik mamang tha do launch tau ki ba Tata Tiago ju launch tau kre adu su yoksala ani ko aduna koi gi price se 8.5 tagi horaga 11.5 pau gi range ta phangani ko Tiago ju adu ground clearance fa na wangi ko ai question sir ko lo yaw re magi interior je smai tau ne design je seat ki magi sida lai je design je seat height adjustment sida ye yaw re mai try aero design je ma yaw re ko adu mai ai gi center console je so ko gi magi EV gi magi color do yaw re de drive mode yaw je re ko adu ga sida sina prime na ko gi no yaw je gi wireless charging gi kino option ga sida yaw je armrest ka yaw re ko my steering the hub digital hub analog the yauri ko mai kenos ade si gi magi control sing lo yaure glossy de lo yaure le chama na re tai di ko heli bai bo magi keno duga my range to aduga price adu ne kenai je
ada maning isu happy yang lagi si kayak white macam tu kok yaorasu glossy black the finish tu kok the si chrome yaorasu ada si dah situ yang cina kan white tie support ada pada lagi kok ada lagi magi bottom situ ada flat mati white deh kita hamoi bel kita nilai itu kok sigi This is the AC vent maning gi represent sa gi yaori ko. Sini normal EV degi magi ko gi headroom joy apit ngan jara ko. Sile de agi headroom je. Headroom madu marang kain lai ko. Aduga sideda ko ni room jong ni room so aduki matik marang kain lai gram ko seat ki design ju sideda kitang cup oi ba jaga ma ha pem sina mar mor kanda ini room sih hendak orang kena pangan baik tar. Ada speaker lo yaw le, computer lo yaw le, lo itu yaw le betul le. Dashboard sih kau mamang dia yang kusmai ni ko. Action na. Ada India gini, kali sefe soal gari makal ni ko. EV tu orang kesu kau normal lo aja kesu. So kau Mahindra ki side kesu, sih ke computer orang ama launch Zik putora ni na highlight deh. Ada si loy deh, sigi matang loy deh. Do matang kamu, penogi matang kamu, tigor ki matang kamu yang ni sih ko. Next one sih. Pasai ko gari jedo. Ada matang kamu. Sina tigor EV ni ko. Tiago zuk hal thola ni ko ro. Ada masih price range sih. Kaya 11.5 saya di horga 12.5 saya di range lagi ko. Ada masih sedan time ni. Ada hatchback tu kaya tata tiago nama sum non sau kaya memang thada ko. Mana pun yok salah ni. Ada kaya di magi range speed na 300 ki sang 300 kar hen 315 ki sama sama ki mana range. Sige senang. Magi charging ki timing tu ai magi feature Kayak gitu, dan screen dulu hapus lagi. Mana nggak petang hangko yang mana sih kok? Itu sensor yaw le. Infotainment harmon gi. Driving mode yaw ri kok. Yang biam phase dashboard se. Masih jo softest sam yaori ko sidi so white ka bagi black ka dual tone ko lagi maning besu main le ada me da armrest yaori ko ada headrest ti adjustable di oi dress di memang katang oi ado legroom di yang marang kaina lai ko ado sidi da ka boulder masam yaori ko sini Segi cycle ni segi price na 29,900 amana saka so winner 32,500 aduga si gari so bula kana koi 84,400 amana aduga 85,500 ni asda aina meyam da hining budi koi meyam na su henna khangabani koi gi hojik matam na thawgi maman che aduki matik wang kre aduna masi kyam meyam na kana pi gi habado aduki matik yam na kana pi kre meyam na ju haipetang hot lagam tang yeng view sahi amada koi na thaw si kyam meyam si na ge de gari ma da pet tawna hot lagam tieng view aduki matik saw ro sen phama ma mang madagi kan bangam gadrai ne khanjai EV gi koi gari se sin na ba kan da ko ado meyam gi kari comment lege adu sung tang happy ko ado ngasi gi di sai sum be sanjar ge meyam kaina na